Laki Caribbean law of property. Nasi medical department apuha. Aja pong kethinai ke pongkos jen halo pusi nilitung kita long lo. Te pongkos jen medical department ng kopine psychic claim bang kumal. Alangli council ng kopine kethitung psychic claim bang kumala. Kali alangli department claim bang kujo. Nona bangke nilitung kachini dampen kahumri ben lam lun kelong ateng kulong te pongkos jen along si sakuri kitia jakong na toklo. Pongkos jen along si sakuri ben arpu ka pesuna jakong na toklo. Ka transfer aja kong dalalong si toklo. Lasi medical department arat sai kikang bang putumaan kinong ke kapiri long si do. Lasi nili to malang mung kaching kidam hu. Kachijin so do lal ko pa. Alang dum pulo ni tum thangna jakong abe saratung. Ni tumu se lam the si bak ngilo te ni to puthak sin tumar action do ko. Authority atum. To authority ko malo. Medical EM ko malo. Laga surjurong bhangalima. To surjurong bharaki ha apan EM ki beman gela pongkos jen haloma. Angtan ke bang ares akiche soloma alang bhan EM paman alang EM kiman ke lake 6 dilo ja kongpe ha 6 dilo ke lake pongkos jen se salama edu apa iso lake to Caribbean law termas ko chief executive member CM tulor mong ke hai labang salam chini premise the people of India ning samli ke medical department jong si alangli kang hap cheka jakong do pululang te Caribbean tung ame ke cara thai dolang ma CM apanda apong sunga luka lonon ki council wala thimuna lo nur pongkos jen si halal hen odum pegang dami halal hen no hen ke bang ningkat photrok ke bang bangku dak buruk men ke do akar biatu pini an kicu ya palanta jakong abela pini ini tum kicini anta mateng golo dante medical department long kuti a contract kam do an ke MK traders amen pensi pongkos jen si 80% atangka ke hende mo si do dalo MK traders amen pe RK traders amen pe lason se alang li fansi ekonomi Caribbean long la medical a ekonomi bangkalang se handle rong orang nasi prabjin pen labangso MK traders alaisen la benke RK traders abaso contract abiji session bangke council ben income break nangji income break bolong tenil tum sodak pen tum chesong bomji la benke labangso asai Caribbean law termas council ben pichunche tikta ke nilu tum kachi song magi income telo alang li non lasama chong kilong ke lake anuga break lela alang li phan kiti kali lake council ki ja tum si alang li phala tawsa chapong kasi council ki ja authority tum nang tum mitang phan chima thara chetherak chat nang kora la anjong sinang tum thera ke thelang polo dang de nang tum ang hoi long kanji aron ape lu ang hoi long ang tum kanji chakong amasi abelu lasi alang li fan prabjin pen ongkos jen apan alang li trading license in kan break nangji dak before ong supilong nirmol fancy guna siap depan lo labang ka hadak alang li apan tukang dolang lado ana trading license alang li kuma puriala men pen alang li men pen nangke trading license nangke prabjin pen Caribbean termas council pen in kan break nangji labang kala lake MK traders la pen labang so RK traders labang so contract labang so registration of banking in kan break nangji lake kumane council van warning ki pitakali ultimatum le ki pitakali lake chisong bek chunche tik tak lake dum arjap ko lake lapela bangso ka chisong lo Caribbean long arad doan itum dak dhorom jipunang ne song jipun bene party amen enang ne lo lake Caribbean dum ki sung lo lake department ki sung lo pode Caribbean rat ki sung lo mathadam tha di Caribbean long East Caribbean law, West Caribbean law, medical department asaya kam an ke pongkos jen sahem pu bolang te laki EM kiman ali dolang makamani kumane CM kiman ali dolang bra lasi prabjin pe nilitum Caribbean law termas katum ke chuni dia teng nilitum cyclem de lobo de ing samjin po jong se la nilitum kaning dia teng pe nilitum nang tuhana ke hanga teng pe jong si ala le fan trading license in thante polo dang te labang so business labang so registration bank kan he ko bangte nilitum ke song bank kan telo basti Caribbean long solang dora to anafan yang chuning ri ninga to mana chuning re la halo da ko mane political ali ki 20 fan kali ko mane song ali ki 20 fan kali labang ki tumaki sung bi nong lo ko
la ba ke tu kisora pe nang arja pe lo na Heglong lo, karbia tu na kontraktor dopik di. Lapen itu karbia lo, apalagi long sun na kontraktor dopik, businessman dopik. Sita pini, bongkos generation dak diput tahun lo. Diput tahun nang bong long mat la ana hem kimi nang kun heglong lo. Lapu kamera pun song bidang. Di. Lapu ana hem kimi itu karbia kontraktor tu cikimun ma. Karbi keklem ka kobane inglong so akar biya tu ma sona hem kimi cikimun ma businessman iklam tu. Nikan kep ke Oh, pala nikan kepri pobak la tindak la. Unma. La hello, la si itu karbi la pen inglo so phan ke tribal tu phan ke non la bangso council ne politics salam ne kudam de lo seta la bangso BJP non IE matung pudon CA matung pudon MP MLA pudon bang athe phang ke che tu phan ka pang reng a council si Jepang de lo. Kece depan ke pangraya council si Jepang deh lo. Tapi non, Prabjin bela tu phan bang, sotak akang sai bang pinangko council dan pihai nangko dalam kita. supply kam do andal his charai lab la se la ka charai lab chungali nono bang ke tu pirta long ke melo amu etan ni alam sai asana kango sakuri ki pi sakuri ke transfer sakuri ko mas ang ho ke pang tu nang lima tan ke bang ko jeno sa ta ko ba ko ni la si la ke medical department tu Kupia porsi, alang ikhala pona jakong kupia dom. Pulonte, akapre kalilo lake, kar bengo termas konsil kijak cari akit hingi dengan fungsi, alang ipan jakong kupia dom. Asal overall bang kela kenal bang soal government, amu heta di kita ninjelo, jadi government atun ke kiciwan ke pangeran government ke kau alam lasi prabjin ben alang lia registration bang ke tanpik nangji lalu ke hang.